بینندگان گرامی، درود وطن، درود هموطن، درود به همه شما. تشکر به همتون، هموطنای عزیز. بگیم که خسته نشیده، بازم بگیم منی بنده را تماشا میکنین و منم رنگ هموشین تنگین موری سهر عبیت بگه قطع شما هستم. هر وقتی که هر منوتی وقتی خولگی خدا پیدا کردم من حتما کوشش میکنم امروی شما باشم و گپ زنیم، صحبت کنیم. اتفاقی چیست؟ کم ترک در همین باره میخوایم صحبت کنیم. این فکر نظر خود ما میگم، شاید شما باز در این باره دیگر فکرها دارید، دیگر نظرها دارید. من در یک صحبت هم گفتگی بودم که مردم ترکیه یعنی ترک در هر دولتی روا میکوه همون رستوران یا اینکه طربخانه یا که کافه ترکی تو که رفته از همونجا خوراک خوره. سببش برای یعنی اتفاق هستن، یعنی поддерживать کردن هموطنش است، در همونجا باشه یا در خارج باشه یا در یک جایی بگیم دیگر باشه. و در همین گویم شرایط ها نواتفاق ترین بگیم که ما هستیم. مثال مردم ازبکستان اگر یک کانال کشویا همون انسان فایدهش با مردم رسیدگی باشه، اگر ببینه مردم در میرسه فایدهش، یا که همه در همون подписаться میکنن. اگر گرچند یک تقاره نواخته هم بشینه، همه مردم در آمده تماشا کرده یک کامنت مونده تا آخر لایک میمونن. سبب چی است؟ سبب که او از اونجا پوست درآمد کنه، از من هیچی نمیره و هموطنم است داشته باشد درآمد کنه. و بگیم که من میشناسم همین خیلی انسان ها را هم که از ازبکستان هست، یعنی بلاگر هست، بلاگ میکنه. از درآمدش گویم که بسیار مردم دا یاردم های زیاد خونه کرده دادگی است، از درآمد یوتیوب و غیره کارها کردگی است. یوتیوب هم یک بگیم کارخانه هست که واقعا اگر که درست استفاده بری و بگیم که درست کار کنی و مردم قطیت باشن، یعنی خیلی بگیم که پیشروی میکنی. یعنی اگر که خود در وطن ملتت بازم صادق باش. مثال گیریم، اگر همین کانال من ده مثال سال پیش اکاز روز درآمد نداره، یوتیوب روز مرد سال پیش، اگر یک دو تا سه تا انسانی که کانال میکشودن متاسفانه نواتفاقی را ما گفته ایستادن، مردم کانال میکشود و همه ما تاجیکستانی در подписаться میکردن، هر کاری کنه تماشا میکردن، لایک میموندن، یکی می نوشتن براتن گپ نیست، شعری نره یا که تمام زنده باشی سلامت باشی، یکی می نوشتن درمون. خیلی یک درآمدی زور می گرفتن. ببینیم بلاگرای روسیه را بگه میلیون درآمد گرفتن. اگر من در خیلی شانس می بود همون حالت یا حاضرم یا بعدم من بگیم که شاید 80-90% درآمد برای ملت میدادم، یعنی که نیازمندو خانه کنن، نمیدونم یک کار دیگر کنن. اما متاسفانه ما از همه چیزا بسیار دور هستیم. سبب چی است؟ سبب هیچ که پولش در هیچ که نمیتن، میدونی نمیرن. من میدونم هستن جوانای مثل تاجیکستان دا بودن یا بیرون از تاجیکستان بودن، از همون پرسموتر از همون подпискашون نگاه کنید خیلی درآمدی خوب میگرفتن. اما چیکار میکردن؟ وقت چون کار فرخده میکردن و با دیگر یکون کار دیگر صرف نمیکردن، یعنی از کیسه خود از مبلغ درآمدی خود صرف نمیکردن در یکون جا پرابلم نو اتفاقی مردم مود است. اولا که به همه
دوستایی که همین وقتی آخر подписаться کردن در 10,000 رساندیم، آخر زده در 2 سال 10,000 کردین کانال. با همتون تشکر که подписаться کردین، поддерживать کرده ایستون. همین شکستی ما هم تیت تور شدن ما هم هر که خدم بدن است. برای ما را پاتریاتیزمی ملت دوستیمون ما را خراب کرد. این پاتریاتیزمی ما بود. یعنی سامالیوک میگن که خود دوستداری بود. ما دیگر کسی قبول کرده نمیتونستیم. برای ما باید از همه چیز بالاتر، یعنی که یک میکردگی چیز ما را یک چیز است، وطن. اگر او وطن خراب شود، در داخل او وطن ازبک هم عذاب میکشه، قرغیز هم عذاب میکشه، تاجیک هم عذاب میکشه. اگر که او وطن آباد کنه، در او وطن نه تنها انسان بلکه حیوان ها هم میتونن مثل حیوان های اینه دولت راحت زندگی کنن. باور کنین حیوان ها تو خونه تمیوین با حضور نمیترسن. حیوان های عدیری یعنی که می اومدن و همه هر که خدمشم گفتگی چیز این نواتفاقی را نشون میده که هر که میخواه خودش بشود، دیگر یک آدم دیگر نشود. یک آدم دیگر شیدنگی را او را پد نشکه میته. گونگ است. ما پایگاه داریم. نیکی یک چیز فراموش نکنیم که ما در تنهایی یگان تمام در مره رسیدن نمیتونیم، یعنی که در جای لازمی. ببینید صدهای انسان ها بودن، پیش از ما هم بودن، ولی بعد ما هم میشوند. ما هم حاضر هستیم. همه خدمشم او ما زورم ما یعنی که مرا آدم ها ببینن. من اتکریت میگم، من پینهون هم نمیکنم. میدونیم عادت پینهون کردن ندارم. مرا بینندم زیاد است، مرا подписчикم زیاد است، مرا اینایم زیاد است، مرا اونام زیاد است. بگیم هم خیلی گونکو هم میشود که از همه بیننده زیاد ما دارم. میدونی نمیره، یعنی که ما نه. ما امروز میگم که از همه 10,000 شیدیم، یعنی ما همه ما هموطن شدیم 10,000 در یک جا. اگر که ما 20,000 شویم هموطن میشیم. اگر که ما 100,000 هم شویم، یعنی که من گفتنی کلمه را گرفته پرتفتن در کلاس، یعنی ما و شما شدیم. من اگر 1 میلیون آدم هم ببینه، یعنی ما و شما میبینیم، یعنی هموطن ها. اگر 100 میلیون هم ببینه، 100 میلیون زیاد میشه، 10 میلیون هم ببینه ما و شما میبینیم، یعنی هموطن ها میبینیم. یعنی منی کردن، جداگی کردن، گونکه کردن، پینهون کردن، بجوشیدن، نمیدونم ما بشم ما. این چیزی است که هیچ وقت نه تو میشه، من میشم گفتگیت خطی، نه وطن میشود، نه ملت میشود. برای اینکه تو طرف خودت میکشی، دیگرش طرف خودش میکشه، سوم طرف خودش میکشه، چهارم طرف خودش میکشه. انا همین است تیت شدنی ما. انا همین است که ما در همین مشکلی ها گرفتار شدگی هستیم. میفهمی نمیرم؟ ما بسیار چیزا دیدم. و کدامی کشید تیز بدزدم، تیز بگیرم، تیز کار کنم که فردا چی میشود نامعلوم. برای چی؟ برای که باوری به ملت ندارم. حاضر ما باید بکنم بگیرم، حاضر. همین دستم رسید بدزدم، دستم رسید بکنم، می تیز کار بکنم بگیرم. برای چی؟ برای که باور نیست. از فردای برادر خودش، از فردای هم ملت خودش، از فردای هموطن خودش باوری ندارم. ما در یکدیگر باوری نمیکنیم. برای چی؟ برای کدامی را دادیم او دزدید. برای چی دزدید؟ برای که فرداش در باوری نداشت چی میشود. امروز غنیمت دانست دزدید.
ва кадомеро ки мо боварӣ кардем ӯ дуздид ӯ мода боварӣ накарда дуздид. яъне бисёр як мушкили вазмин аст, бисёр як мушкилӣ аст ки ин чизе аст ки миллата ти тор чош кардаги чиз ҳамин чиз аст. бовар кунед дӯстои азиз, мо тоҷикистониро титу чор кардаги чиз ин ҳамин чиз аст, аз ҳамин дигар чиз нест. агар мо мегуфтем ки без як бародар ки як кори хуб мекунад, ҳамин доираам навохтеста бошад, дутор навохтеста бошад, просто ҳамин як тарелкаро гирифта дар замин задеста бошад, мо бидроем ҳамин кор кунад ва мо иро пурсон кунем. бародари азиз, биё ҳамин мо поддерживать мекунем. O'zbekiston ham xel asta misol girem. Va ҳамин аз ҳамин маблағ бенаме як модари дар кӯча хоб аст, як модари дар туалет хоб аст, як модари дигар ҷода хоб аст. мо ҳаминро чӣ кор кунем? мо бубинед дӯстои азиз, мо пул наметем, просто мебинем ва ӯ аз рекламаҳои дигар ҷо пул кор мекунем. ва мо мегем бародар биё як канал мекушем, ҳамаҷа медроем. мо худоро шукр 2,5-3 миллионем дар Россия, 3 миллион подписатсия мекунем дар канал. Канал рейтинги болода мехеза мерава, любой видеоша медроем, тамошо мекунем. моҳона ҳамин мардак бигира, гуфтиам гапо $10,000-15,000 бигира моҳона. ҳар 2 моҳ пас 3 моҳ пас як одам да бигем ки ҳамо як модар, як бевазан, як камбағал, як дармонда да 2 моҳ 3 моҳ пас як хона гуфтиам гапо бигира, просто бигира, ёрдам кунам. ин аз миллат мешава ёрдам, аз як одам нест. мо метонистем ки просто як канал бикушоем ва тамоми миллата мардум поддерживать кунем. канал сиёсӣ ҳам набоша, канал ягон чӣ набоша. мисол гирем чӣ боша, просто як одама дуторзана миёрӣ, мегӯӣ ки намҷа биши қа дутор биза ягон соат, 40 минут дутор биза. ва мо медромадем, ама тамошо мекардем. як рӯз як барабанчика миёрӣ, мегӯӣ намҷа барабан биза, ҳичи ҳам набоша. биёед намедонам як коре ки мо тамошо кунем. просто ҳамин бароира контент ҳам дар кор набуд ки интихоб кунӣ. мо муҳтоҷ ба касе ҳам намешидем. да мисол гирем мардуми мо, унамо модарои мо дар дуруни туалет хобу намекардан. агар ки мо сарҷамона мардум як идеяро партоем ва мардум ӯро поддерживать кунад, серавно дромада як намедонам рақосарам тамошо дорем, дромаден я африкансам тамошо дорен, авқот хурдестай дида истодам, ҳеҷ гап намезана, авқота хурда истодай, даташ як гала комменти тоҷикиам ҳастай дар дурунош, чум чиё навиштаг. яъне ки ҳамин парталой ҳастанд ки моҳона, бовар кунед дӯстои азиз, ҳичи кор накарда моҳона фалон пул кор кунӣ, чи аз тиктокаш, чи аз дигараш. манам имрӯза мегум, аз пешниҳодам ҳаме аст ки боша ягон бародаре ки аз сиёсат берун бикушоед, ҳамаи мо бидроем, любой наворамон мо тамошо кунем, фарқ надорад. просто ҳам чиликта бозӣ бидроем, биш ягон намедонам, просто авқот ки ҳар рӯз авқот ку ама авқотта навор бигӣ. ҳар рӯз 3 бор авқот мекунӣ, 3 бор ама авқот кунита, ина картошка реза кардам, ина пиёз кардам, ина намедонам як кор кардам, ина ира кардам, ина ора кардам, ҳамин просто авқот кунита, ҳар рӯз снимат кун. халос. ним соати, 20 минути, сета рӯзишта парто ва рӯзишта мо медроем тамошо мекунем. пус даромад биёяд ва ҳамун даромада бигирем. серавно ҳами интернетда даромад истем. ман аз хидмам мегӯм, рақсам тамошо мекунем. як негр авқот хурдеста, як сиёпӯз, ӯрам тамошо дорем. як одами дига як кор кардеста, ӯрам тамошо дорем. як аз суруд хондеста, ӯрам тамошо дорем. ҳамин просто тамошош дорем.
дигар касора. аммо агар ки мо муттаҳид бошем и даромади хуб аст, воқеан даромад дорад. ҳозир ака мегӯм ку камтар ам Россияра чӣ кардан даромадаш бигем сист шид, аммо ягон мушкилӣ надорад. Мушкилӣ надорад. Барои чӣ? Барое ки мо метавонем ба аккаунтҳои дигар давлат кушоем. Россия не. Мисол овардем Полша мекушоем. Мисол овардем Латвия мекушоем, Литва мекушоем, Эстония, Америка. Дар куҷое мо шанс дорем? Симкартаи ҳамуҷа қатӣ аккаунт мекушоем. Як номер қатӣ 1 миллион аккаунт мекушоем. Мисол гирем да, як номер қатӣ. Ягон мушкилӣ надорад. Просто место положения даннет дар ҳамон дигар давлат мешавад. Мисол. ин чизе нест. бовар кунед дӯстои азиз ку мо эҳтиёҷи яъне ҳазорҳо нафар бевазана эҳтиёҷша мебирорем, ҳал мекунем. Намиҷа қатӣ. Даже барои ӯро дар кор нест садақа партоӣ. Садақа нака. Пул напарто. Просто сера онам интернет мегири моҳона. ҳам моҳона интернет дорем. Просто бидро тамошо ку тамом. Нами як одам 3 вақт пиёз реза куна, авқот куна. Ним соати сиёмка куна, нами як канал бикушоем, обши ай миллат боша, ай мардум, ай тоҷикистониё. Яъне ки хусусан як одам бояд ҳамуҷа боша, дар номи ҳам одам ва бигем ки якчанд одам дар аккаунт доступ дошта боша, барои контрол кардан, модератор ва ғайра чизҳо боша. Ва аз уҷа бигем ки маблаға снимат куна, ба бигем ки мардума бигем эҳтиёҷи мардумда истифода барад. Медонед, пули бедарди миён меган ку, пули бедарди миён астӣ. Ман воқеан ира ман пештарам пешниҳод карданӣ будам, аммо мутаассифона мардуму қадар назараш намегирад. Мефаҳме намерад. Намедонем мерем ким кира. Ҳичи нака. Ами як ҳасад бибро, як ҳаст. Мисол гирем. Ами просто биши оят бихон. Хатми Қуръон ки. Биши ҳар рӯзи бигем хатми Қуръон ки, оят бихон. Бидурем тамошо кунем. ҳам савоб мегирем, гӯш мекунем Қуръон, ҳам савоб мегирем, ҳам бигем даромад мегирем ки ба эҳтиёҷи ҳамватанмон як инсон бигем ки чӣ мешавад. Агар мо 2 миллионем, ҳар рӯзи як инсон як пораи Қуръон бихона, мо 2 миллион нафар бидроем тамошо кунем, 2 миллион просмотр бигира ҳар рӯз, ҳамун навор. ҳозир ҳичи набуданда, ҳозире ки ҳамун Россияви дигар ҷо пул намета меган ку, просто ай просмотр ай дигар чиз. Мо моҳона гуфти ҳамун гапо 10-15 ҳазор доллар просто метаҳам канал. Барои ай рекламаош, ай дигар чизош. ҳичи накунед. Навбатаки аккаунт ай намид доступ шад, як 20 одам, 30 одам мегира, медроя, кадоме вақт дора, мешина, намид қа оят мехона, қа ҳадис мега, оят мехона, мо медроем гӯш мекунем амура. Ҳамамон медроем гӯш мекунем. Як бори, ду бори. Ман боварӣ дорам ки мо метонем ай баъзе проблемаҳо биромада. воқеан бародар Раҳим, яъне ки ба тахаллуси Раҳими Ғаримӣ мегуфтааст, ман шахсан аз номи худам барои бародар ташаккур мегӯм, бигем ки фарзанди сарзамин аст. Яъне Раҳими Ғаримӣ як тахаллус аст барои минтақаша муаррифӣ кардан ғарма. Ин бисёр кори хуб аст, аммо барои мара ҳамчун ҳамватанам аст. мо аз як ватан ҳастем, мо фарзанди як сарзамин ҳастем. Ман аз бародар бисёр миннатдорӣ мекунам ки эҳтиёҷи бигем як санъаткор актёри моро бигем ки ин бародар ҳал кард. Яъне ки 30 сол гуфт. Ғарибшо 30 сол гуфт.
همون بختیار در همون گروه غریب شد. یکی از بگیم صنعتکار و هجونیگار که هجونیگاری تاجیک است 30 سال میشوه در یک خانه پول کار کردن نمیتونه و 30 سال میشوه یک حکومت یک صنعتکار خیلی امام علی در چندین کنسرتاش شیشته قه میخنده، اما با یک اکتیور، با یک معلم، با یک بگیم که دکتر، با یک انسانی که در این جامعه خدمت کرده آمدن یک خانه دادگی نیستن، یگان مشکلی نداره، یک چند تا دام در چندین ولایت و ناحیه ها ساختن و به پول برای معلم، خانه نمیدونم دکتر و غیره و غیره و غیره خدمتچی ها دادن. یکی با زبان آورد که 30 سال میشوه احتیاج دارم. این نشان داد که حکومت رحمانوف چیکار میکنه و آینده هم 300 سال دیگه ده نه معلمت خونه میگیرین، نه دکترت خونه میگیرین، نه دیگرت خونه میگیرین. فقط همون تشکری میکنین با همون تاجر یگان انسانی که انصاف و ایمان داشتگی انسان ها که بازم برای شما را بگیم که یگان چی توفه کنه، یگان چی بگیم که کمک کنه. واقعا در 60,000 دلار بگیم که خانه توفه کرده است با برادر بختیار. نصیب کنه برادر عزیزم بختیار، خدا کنه که همه وقت در خانه توی باشه. عجیبیش ای برای من میفهمم، صنعتکار درک میکنم. عجیبیش ای است که ببینید 30 ساله غم بختیار در دل، مشکلی، عذاب، خانه نداره، 30 سال غم در اینجا پنهان کرده شما را خنداندگی است. دل بختیار 30 سال گریه کرده نه که شما را خودش خنداندگی است، اما به شما نشان نداده است. روز شید او هم بگیم فرزنداش کلان شد، روز شید او هم دیگر ناعلاج موند، مجبور شد ببرویه بگیم که مراجعت کنه. دیگر او هم فهمید که دیگر با این حکومت میمبری میره صاحب خونه نمیشه. دیگر او هم فرزنداش خانه دار کردنش در کار است، توی کردن در کار است. یعنی که یک منزل خود باید باشه آدم در دم پیریش. دیگر فهمید این طرف دا قوه کار کرده خانه خریدن نداره، برای هم مجبور شد بگیم که مراجعت کرد و با پدر مادر، با گذشتگانت، با تربیت دادگیت هزار رحمت. بگیم که برادر رحیم ولی شوخی کردم گم که ما هم احتیاج خانه دارم، نه که 30 سال میشه خانه ندارم برادر، راستی کوارتیرانتم، نه که خودم حل میکنم پرابلم را. بگیم ببیننده یکی یک فرزندی سرزمین بگیم احتیاجی را حل کرد. به هر حال بسیار میندارم من شخصا از برادر رحیم. خدا کنه که دولت را از زیاده کنه، همون هر چیزی که داری خداوند ای طوری سرت همون رزق برکت مثل باران ریزه و ای کیسات کو همون دلار کبوتیو مثل علف بسازه. همه وقت آمددار باشی، یک فرزندی با آمد باشی در تمام دنیا، نه تنها بگیم که در تمام دنیا ترا مثل یک بگیم که رحیم تاجیکستانی بگیم بشناسه که فرزند تاجیکستان هم خیلی آمددار است. خداوند همه وقت آمد یارت باشه، برای که یک انسانی هستی که یک بگیم صنعتکار دستگیری کردی، ای هم از مجبوری برآمد، همین بگیم که گپ زد. یعنی در حال خستی احتیاج حل کردی، تشکر برادر. انا بگیم که دیگر معلمه ها دیگر روز میشه و شما هم وقتی میبینین که دیگر کارتون بود نمیشه و بعد میبروین هم خیلی نوار میکنین. 30 ساله کاری که یک حکومت کرده نتونسته گیره برادر رحیم بگیم که حل کرد. یعنی که 30 سال میشه و حکومت حل کرده نمیتونه. این نشانه چی را میته؟ نشانه اویه که اولاد رحمانوف گونکا میلیونر شدن، میلیاردر شدن ده.
ки кадом бисёр пул кор мекунад. ҳеҷ қадар қиссаи муаллимам нест, ватанам нест, духтурам нест. И аст проблема. аввалин проблемае ки бояд ҳал кунем, яъне мардума ба ҷои зист тамин кардан. бо плюс дидена чапа карда истодан. мардум як хаскапа карда зиндагӣ дора, ҳамура булдозер оварда бо ҳукумат чапа карда истодааст. агар худо куна ҳамун рӯзе ки ман бигем ки ҳамроҳи шумо, яъне ки мо миллат як инқилоб кунем, агар ҳамчун раҳбар интихоб кунем, аввалин коре мекунем ки тамоми эҳтиёҷи хонара аз ин мардум баровардан. яъне хоно сохтан ва барои мардума бигем ки на ин замин додан, хона сохта барои мардума ҷобаҷо кардан, то ки миллат то агар сарпаноҳ надошта боша, яъне ки ӯ миллат ҳисоби нест аст. бояд ҳар як тоҷикистонӣ соҳиби хона бошад. ҳар як тоҷикистонӣ манзили худ, яъне ҷое боша ки бидроя саршамона хора. ин чиза ҳатман аввалин барномае мегирем ки ана ҳамин бояд боша, яъне ки ҳамагӣ якҷоя. иншоалло умедвор ҳастам ин рӯз мерава мераса, дар ин рӯз мо шумо мерасем ва кӯшиш мекунем ки тоҷикистонӣ дигар хона мехарам гуфтаги гапа фаромӯш кунад. яъне тоҷикистонии мо бояд бидона ки давлат ба ӯра хона метад, яъне ба ҳайси бигем ипотек меган, чӣ меган, хеле кам месупорӣ ку ба ҳамун ҳайс ки чиз СССР дан буд, ай оиликат кор мекарди, кам ҳам пули хонара мегардон мегирифт. ва имрӯз дар аврупо ин чиз бениҳоят рушд ёфтагӣ аст. ҳамин 18 дамедрой сар да бало мондагӣ меяд мебаранд, маҷбур хонат метад. яъне ки бояд ҳамин хел боша. тоҷикистони мо ҳам айнан ҳамин боша. яъне ки инсон мустақил шид, бояд бар ӯ хона дода шавад. бале кӯтоҳ яъне аз маошаш як миқдор кор мекуна моҳона, бигем ки муддати 30 сол, 40 солда, 20 солда, 25 солда, 30 солда ҳамун як миқдор дода, то ки ӯ ҳам соҳиби хона боша, соҳиби манзил зист боша ва бигем ки яъне сохтмонам бекор намона, оянда наслҳои оянда да бозам бисозанд. ин программара аввалин бояд мо дар раҳ монем. чӣ муаллим боша, чӣ духтур боша, чӣ гӯем ки санъаткор боша, яъне ки ино бояд ба манзил берун аз ӯ як шаҳрванди оддӣ боша. вақте ки оила мекуна, мустақил мешава, бояд ба оно хона дода шава аз ҳисоби давлат. тӯҳфа ҳам набоша, яъне ки аз маошаш як миқдор тӯлони сол, 30 сола, 40 сола, 20 сола, 25 сола бояд дода шава. ин проекта аввалин мемонем дар ватанмон, ҳамроҳи ҳамаи мо шумо ҷамъ шида нами проекта аввалин мемонем. сохтани районҳо, шаҳрҳо ва қишлоқи деҳа ва ғайраҳо. иншоалло ин проект ҳаст. оянда бигем ки агар мо муттаҳид бошем ва ишам мекунем. дӯстои азиз, хулас бигем дигар ба талбидан, ба ёрдаму ба ин чизо бигем ҳоҷати мо буд намешавад. ба ҳар ҳол кӯшиши далери эмомалиам айнан сари ҳамин буд ки фақат мақомдорора мегуфт бародарои чӣ гап аст, яъне аз пушти ҳамин зиндон шид ва ин ҳукумат намехоҳад ки мардум бигем камтарак бихеза, бедор шаванд, ба худ биёянд. фақат мекува, мекиша, чапа мекунатра, азоб мета, фақат фикр ғама дар шикаму нону инами чизда боши ку бумбри брай ва ӯ тарафа дуздида миллиону миллиардер шидан да гонка бошада. байни авлоди раҳмонов гонка аст, яъне ки ҳамин чиз бошад. барои ҳамо фақат роҳи мо, ягона роҳи мо инқилоб аст ва ин системара шикастан аст. системаи халқӣ, мардумӣ, демократия не, инсонкратия сохтан дар ватани мо. демократия не, ягон чизи дигар не, танҳо инсонкратия сохтан дар кор аст. инсон бояд
انسان حقوق داشته باشه، انسان خودش مثل یک انسان حس کنه در وطن، نه اینکه مثل یک سگ یا مثل خر یا یک مثل غلام خودش حس کنه. شاو خو کنه خدا فردا گودکام دا چی بتم، یک فردا این ایره چیکار کنم، یک فردا ایشه چیکار کنم. یعنی این چیز نباشه. یعنی یک دولت انسانکراتیا باید سازه و حتما ایره ما و شما میتونیم بسازیم. برای ایره ساختن اول متحد شدن در کار است. یعنی که مردم هممون یک دیگر رو باید دستگیری کردن در کار است. یک انسان صحبت میکنه، یک انسان میگه جای خوب شه بگی، جای گنده شه نگی. اگر که او تو را غلط گفت قبول نکن، تمام. و جایی که فایده داره او را بخدت بگی استفاده بر. قربان شما شم دوستای عزیزم. تشکر برای شما که امروز ما و شما 10,000 شیدیم در اینجا و امیدوارم که دیگر 2 سال 3 سال اجداد نکرده 23,000 هم میشیم و 100,000 هم میشیم. و ما برای شما وعده میتونم اگر 1 میلیون هم شیم در همینجا، 2 میلیون هم شیم، 100,000 هم 500,000 هم شیم، اگر هر چی که همین کانال درآمد به ما را میاره، ما کوشش میکنم که 80% همون درآمد با احتیاج مردم، یک کس اپراتسیا داره، یک کس کسلی داره، یک کس بیمار داره، یک کس نیاز داره، یک کس نمیدونم اگر همو شرایط شوه که خانه گرفته دادن، مثال یک مادر بگیم هر چیزی که باشه، یعنی این مال من نمیشوه، در اصل گیریم برای که مال شما میشوه، مال ملت میشوه، تا که ملت ایره درآمد شه میاره. یعنی که من خودم توقع درآمد ایره آورده نمیتونم. یعنی یک دیگر را کوشش میکنیم پدرشکه کرده دستگیری کنیم. برای همون دوستای عزیز زنده باشین. باز یک بار دیگه تشکر برای پادپیسکتون و ما امیدوار هستم که یعنی که کوشش میکنیم که یعنی همین چیزا ما در راه مانیم و در این 10,000 استانوید سنه میکنیم، گفتی همو گپو پریود میکنیم، پادپیسکا را میجخیم، کامنت هم میجخیم، کوشش میکنیم که یک چی درآمد شوه و بگیم که احتیاج یگان انسان نکنیم. و همچنونی که کوشش کرده بودیم از همین میده و چویدش بگیم که برای یک دی انسان هم کمک هم کرده بودیم از نام همین و آیندهش هم میکنیم، تو قدر امکان میکنیم. هیچ وقت ما یک دیگر را در کوچه نمیپرتویم. مهمترینش همی است که ما تاجیکستانی نباید یک دیگر را در کوچه پرتویم. هر کداممان داریم، اگر تو داری ما دبته، ما داشته باشم تو دمیتم، دیگریش داشته باشه دیگری را دستگیری کنیم. یعنی متحد شدن یاد بگیریم. ما اگر متحد باشیم سری ما هیچ که خیلی دیکتاتور و دزد بگیم شطاه و جلب و قنچق برهه حکمرانی کرده نمیتونه آیلوی شده، برای که ما متحد هستیم. اگر ما متحد نباشیم باور کنیم پیشک هم میتونه که ما را تقسیم کرده بگیم مسکمونه بگیره بخره. دوستای عزیزم تشکر، خدا نگهبانتون. بجی خیم پادپیسکا را